Angisayena umlandeli kaKhuzani. Lutho angisayilandeli indlamlenze. Lento yokuba neqhawe seyiphelelwe isikhathi. Lento yokulandela umculi seyiphelelwe isikhathi. Uyabona ke into mawuyenza noma seyiphelelwe isikhathi iba isicefe. Iba isidina. uKhuzani uma yenza iphutha naye sengizomtalapha. Ngizofana noNtunsula. uNtunsula angivele ngisuke nje ngimtalapha uNtunsula mina. Mina ngithatha iphutha lakhe asuke lenzile ngimtalaphe ngalo. Uyabona? Uma yenze kahle futhi ngiyamncoma. Uma yenze kahle ngiyamncoma, ngimbize ngenkosi, ngimbize ngensizwa, ngimbize ngawo wonke amagama amnandi lawo. Umthandeni umfo wamanqele. Angisenalo nje iqhawe. Ithe phithi ke ukuthi uKhuzani lenhlobo engadalabheki. Bengifisa nje ukuthi uKhuzani akasithole isibhaqo kimi. Inkinga ukuthi uKhuzani uhlelekile. uKhuzani une-order, uyahlonipha uKhuzani. Akatalabheki uKhuzani and unengoma. Yazi cha bafethu ngicela unitshele iqiniso. Angiseyena impela umlandeli kaKhuzani. Kodwa uKhuzani uyaswela ukuthi uzomtalabha ngani. Yabona nje ngisazoke ngiswele nje ukuthi yini nje engayitalabhela uKhuzani ngoba lo muntu unezenzo ezinhle nje. uKhuzani izenzo zakhe zinhle zodwa. uKhuzani uprofessional, hayi ukuthi akanawo amaphutha. Inkinga ile professionalism yakhe ikwi high level. weKhuzani angisena umlandeli wakho mfowethu. Ngibonge kakhulu ukuthi ngikulandelile mfowethu sonke lesisikhathi ngakulwela izimpi zakho zakwa social media ngayinqoba mfowethu baze bavuma engangilwa nabo bangivuma mfowethu benzo live bengivuma nqaba yo live ababenzile bengivuma nje ukuthi akekho umuntu owake walwa nabo njengami. Ikhova ama Red Nation abenzile live insizwa eziningi ezinye sezalala. Zalukhuluma iqiniso ukuthi cha izimpi ngazilwa zonke impela izimpi zakho qhawe ngayinqoba impela nje. Yabona mabethi bakutalapha ngivele ngenza ivideo ngishaye kunyiwe. Mabethi bakutalapha ngivele ngenza ivideo ngishaye kunyiwe ngingene ko live babo ngibatalaphe ko live babo kushube kushunquthuli. Uyabona bangivumile mfowethu. Uyabona lento yokutalabhana beyisa nesidingo. Lento yoqhawe lami hayi Khuzani angisakulandeli Nkabi yami, hayi angisakulandeli mfowethu. Hayi lutho Nkabi yami, hayi angisakulandeli mfowethu. Sengizoyidlalela nje ingoma emnandi mfowethu. Ngiqhubeke nempilo. Ingoma yakho mayimnandi ngizodlala. Ingoma yomunye mayimnandi ngizodlala. Nengoma ezimbi ke nje ngizobulalela ububi bazo khona ngizokwazi ukubugxeka. Uyabona ezimbi ngizobulalela ububi bazo ukuze ngikwazi ukubugxeka. Laphana vele eqhawe wayintshontsha ingoma yomfana laphana. Cha asilikhulumeni iqiniso. Laphana qhawe wayintshontsha ingoma yomfana le ethi nisheshe nangijaja. Cha le ngoma qhawe wayintshontsha impela qhawe. Wayintshontsha impela. Cha qhawe wayintshontsha le. Hayi qhawe qhawe lami hayi. Hayi walisiki intshontsho lapha qhawe. Le ngoma qhawe ubuvela uyintshontshile qhawe. Ayikho nje lento ishilo ukuthi hayi ngoba ngibalekela izinkulu. Hayi qhawe. Hayi qhawe uyintshontsile ingoma yomfana.
Hey madoda umaskandi akhona amahlaya kumaskandi lithi iqhawe hayi ngoba manje ngibalekela ukukhuluma abameli bami bebethi ngizolwini icala lani iqhawe obuzolwini icala lani ngoba ingoma yomfana qhawe wayitshontsha nje noma ke phela qhawe wayivuselela ingoma leya ngoma lo mfana ayikazi trend leya ngoma le ngoma iqala ukutrenda ngawe qhawe leya ngoma itrende kwi-album yakhe ayikazi itrende kulowa mfana ingoma nje engakazi nakwe leya obuka nama-views ayo awekho nje awekho ayihlanganisile ngisho u-200,000 uyabona ingoma nje engakazi nakwe ngoba lo mfana uyakhwabalasa uyahlohloza la emadlebeni mayicula uyabona so leya ngoma qawe wayihlobisa leya ngoma wayidecorate uyabona yakhala kamnandi yanesiqi yahleleka uyabona kodwa qawe wawintshontshile qawe wawintshontshile asilivumi iqiniso qawe uyabona alibulali iqiniso mawulivume uyabona umuva kamnandi nempilo unonembezo free uyabona kodwa nje qawe sengikhuluma nje iqiniso elimsulwa ngealbum yakho mfowethu cha imnandi nandi lokugcina ngci ialbum yakho makuthi nje mangihalela nje ukudlala ialbum kuwo wonke nje ama-album aphumile uyabo number 1 ngithi Khuzani number 2 ngithi Falama uyabona unumber 3 ngithi Gatsheni ushayile futhi uGatsheni kulokho uyihlulile ialbum yakhe ya last year shayile impela uGatsheni kulokho uyabona unumber 4 ngithi lo mfana lo uJive uyabona number 4 ngithi Jive hayi number 3 uJive number 3 uGatsheni number 4 yeah Gatsheni number 4 uJive number 3 uyabona hayi qawe ngeke i-album yakhe imnandi kakhulu lapha we mame hayi na le ngoma ithi ngisheshe nangijaja iqhawe ubuyenze kamnandi le ngoma ayibuyenze kamnandi uyabona buyenze nje kamnandi awujola naye jola we qoka kahle awuziningi ingoma ezimnandi lapho uyabona kodwa nje bakothi bekuthi angimemezele lo ukuthi hayi angiseyena umlandeli angisena umlandeli bafowethu womculi sengiyinsizwa nje umfo wamakhanya inhlula makukuhle makukubi kusuka manje kuyaphambili sibongela intibani ukuthi ithatha izinkomo ezu5 laphana sivotile bakwethu siyayibongela intibani ukuthi amandla ethu asiwakhaleli sivote ngempela wawina siyabonga kakhulu intibani makukuhle nje siyoncoma bakwethu ningabeke senithi hayi asikayeki ukuba abalandeli ngoba naku ninomona ukuthi sincoma izinto ezinhle njoba ngisho nje uKhuzani kunzima kabi uku-identify into embi kuye ngoba isikhathi esiningi nje wenza kahle uyabona njoba nengoma wathi mayentshotshi kwangaqali ngoKhuzani ukutshontsha ingoma zabantu uyabona even omgqumeni babe intshotshi ingoma olokhuze omjengiseni babe intshontsha ingoma beyintshontsha kokwaito beyintshontsha kogospel even nishabe gospel bayintshontsha ingoma ialbum yonke uthola ukuthi kunengoma eziwu4 zonke ezintshontshiwe kwenye ialbum yomunye umculi uyabona uke wathi ulokhuzu uDumi Mkokstad ukuhlala kuwe yebo kumnandi kunokuphila uyabona ingoma encandeni Christ Ambassadors leyo kuyantshontshwa nje bakwethu ingoma bese uyithatha ingoma uyishuna ufaka ivoice yakho ufaka izipayisi zakho ingoma ibe mnandi kuqhutshekwe umculo ulalelwe uyabona so angingabe ngathi uKhuzani ngoba antshontsha ingoma yalomfana engathi kwakuqala ukuthi kumfana unprofessional uyisiphukuphuku uyabona lento ayenzile nje umfana lo okwantshontsha ingoma yakhe ubulima kwangathi kuyaqala ukuthatha ingoma yomuntu ngaye isiphukuphuku awumagine nje ukuba incandweni Christ Ambassadors yenza le nto kuDumi Mkokstad lento yenziwe lo mfana kuKhuzani awumagine nje ukube olokhuze omtshengiseni kwakubuya abaculi bokwaito